Nigo charagire chinsa ikomi chabono maragobo mwancho mulieria sengwera libageli galia bene okwaligania imeya amayana Ndizi TV elinde ngomanye narayanyere ko bakago korekana ku ruchingongo chensi chingaki omokonyi bo muraibense oyokulia ekiro kyo buraibense wetera obomo bwa Kenya Kwanza Alliance anyarira ko bakago ika ase e county ya Nyamira oyigo nigo bero mugoko monene ase yokuranere ekiro kyo governor imeya county ya Mombasa yomanyakante na Mbuvi Mike Songo ekina Kenya ko bagikona cyana boyigo gwanchirwa ase ogochikoronera ekirugekyo ayana mange ngwirana ndasege kegeke ngomanye ase obwenge hereditaria na Frida Kerubo na sichinsema chibyorokerero nigo tochikunyaka tokobwaterana nere Joshua Auta. Hasi chinsemo cha Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News chingero chinsemo cha YouTube na bagotonyara gwetera Ndizi TV News na bigase chinsemo cha website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke ingo chaka kegima omwancho muligerera nigongo kumanyuna imeye county ya Kisii nigo ababisabo berendi besokya na bayigo koralia omulembe chinga kichiga toligereti obochoryo bonene bakoragwa no mu county commissioner county commander Francis Kooli ni wabanyari kwa bagosaba abamenyi be county ya Kisii anene mono buna liberal ya sesa lyanyari ko bali kwanekigwa korandia omulembe nabo igo kwaneki omulembe hekiagera uguturubani ko mulembe nigo konyekanyara ko bagoko irani amagendero maiga wana nigo banyari ko babagataba ekiringa kyabo ekenene no kwaneki buna abamenyi be county ya Kisii banyari ko bakomenya ase obwamoro batira sinjira iyo bwenye vujo ambaye itakuja kufuruga maendeleo ambayo yanaendelea kama uchukuzi, kama saizi watu wanauza machungwa, maembe. Hiyo ndio kitu ambayo kama serikali tunataka. Serikali inasema kwamba biashara ya kawaida iendelee, na wakati huu ama msimu huu wa siasa utapata watu wengi wanatumia nafasi hii kuzua vurugu ili waweze kuharibu hayo maendeleo ambayo yanaendelea, na hakuna mtu ambaye atakubali mahali kitega uchumi yake yaharibiwe, kwa sababu kumbuko wakati ya corona kila kitu ilisimama, watu walikosa pesa, na hii kukosa amani ni kama ugonjwa huu. Namatuko emerongo ebere na yomo atigaire tonyarakoba emerongo ebere na isano nemo atigaire tonyarakoba togoso ase obochoryo bonene abo ase abaronereri abali chimbero asoko ene kibuna banyareko bagwikirania eganga yabo yokuliya ebirugo yokuliya ekirugo kyobojumbe wetera ekyama gya PNU imeyebunge ya nyari bali masaba oyo korokwa George Nyamweya nigo asabire ekyombe getenere tobochori nabo igo chimbebe ko ene kibuna chikura nigo chiko kolekana ase enchira yo bwasioku nabayigo obwene bono butwari kusaba IBC eto ajikishe kwa mapema bona nepangira bote nepangira kiro mota kikura ibnagani ali kujikubigirira ni na corona tani kujikubira ase gesio wakwani na njina kwani na abanene ba leaders ba PNU na sangire birengero yibina abantu lakini turaisa netabye irunga IBC netole kwa tumukango isaye ngatwani torochenga na kolega sengia ubwa bandi bonse kere bantu twaligere twarorenga nero ranyare ko kolega sengia nyari bali kia kogera kera twaida saba nyari bali chiboti chiro isano kera toko bono tukanyora nkone kali ekiombe kia nagrip bakobwatereka na serikali ye county ya Kisii nigo banyarako babakoena na chibesa gukia ase abaremi echichire chimilioni emerongo etano na kianda chiribu chimi isano na ibere elindogo kinya sector yoburemi ime county ya Kisii bakoragwa no mugavana wa county ya Kisii James Ongwae nigo banyarako babakomerana n'abaremi ime ya ATC abo ase baina na chibesa cyo gukia ase ebiombe chimibere na 15 korwa ase chiwadi emerongebere arobati ro sasa wakati huu wale ambao watafaidi kutoka kwa hizi pesa ama wale ambao wanalengwa na hizi pesa ni
hizi pesa ni 59,700,000 ama kwa Kiswahili 1,59,700,000 ndio hizo cheki ambao mtapatiwa. Na wale ambao mnapatiwa vile mnapatiwa beneficiaries, mnajua nyinyi ni common, ni wale tunaita common interest groups, na ziko groups 215. Na hizi muko kwa wadi 6. Ziko kutoka kwa wadi 20 wards, na hizo wadi nikisoma ni Bogetenga, Boikanga, Bomariba, Bomorenda, Bogiakumu, Bochitendere, Bosoti Sengera, Chitago, Borabu, Gesusu, Getenga, Kiamokama, Machoge Basi, Marani, Masige East, Basi Chache, Monyerero, Basi Bogetaurio, Nyamasibi, Basi Central and Sensi. Omuteneneri bw'obulendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i nigo litukolia lero ara omurubiri bw'okubekera abanyanyimbo egutwa ase college y'abanyanyimbo ya Embakasi kakokwana ase chinseme chiobona niganyareko bagakobagania abanyanyimbo gokora emirimo yabo asoboronge nabo igo ase obwasioku anene mono chinga kechiga toligereti obocholi obonene. Our country is safe, secure, and we in the security sector are prepared, ready and available to support the constitutional institutions that will be conducting the general elections to fulfill their mandate. We will be where we will be required to be, and we will do everything that it takes to ensure that that exercise is conducted freely without any fear of insecurity. I want to reiterate the fact that we have full confidence in all our security officers. We have some of the best security individuals or officers in this region, and we are proud of the work that they have continued to do. And we ask wananchi to cooperate with them and work with them, especially through this campaign period. Umuriki obotambe ase ewizara y'oburendi bw'ime Dr. Karanja Kibicho nigo atuguteire ale chingwana cy'ababwatani ba Kenya Kwanza Alliance abo ase bagoteba buna nigo abagambi bagotumikwa kugora ebibande korwa ase abananchi okwana nabaliki bamangana niganyareko bagakobayenekeli buna barabonigo bale ase ogokorera omwananchi ase enchera erengaine. There are these allegations that keep going around about us interfering with the work of our Ngao officers, which I dismiss. In fact, the less said about them, the better, because you don't want to give wild allegations any room for being propagated. Because we as national government administration officers are people who are employed to serve Kenyans with a lot of neutrality. But we also have a responsibility to tell Kenyans what it is they must look for in leaders, especially now that we are going towards elections. And we continue calling out issues that they must look out for. Issues of integrity, issues of honesty, issues of transparency, issues of consistency. We must look at this and tell them what to look. Oyo koligia ekerugo kyobo governor ime county ya Siaya James Orengo nigo bono amomochiri omokonyi boborai bwense omoske William Ruto ase okoraga biara omorai bwense Uhuru Kenyatta asogotaikerani amagenderero bose amagani ali banyate kwa bakobeka ekero balinge eserikali ase entunde ya kabere oigo nigate birebuna oyo koranekero kyoborai bwense wetera obomo bwazimio la umoja Raila Odinga nero nyareko bagakomokonya omorai bwense ase ogoikerania amagenderero ayo nyareko bakagokorekana ase nsetu ya Kenya. You know, the Uhuru government could have done better, and it is trying to make up for lost time. Part of the problem of the Jubilee government was it was a dysfunctional government. It is a government which had opposition from within. We had a fifth column within Jubilee.
where the Deputy President of the Republic of Kenya did not comply with the constitutional duty and mandate to be the principal assistant of the President of the Republic of Kenya. And Raila Amolo Odinga has come in his historic duty and constitutional duty of making Kenya a just and democratic nation to give President Uhuru Kenyatta support in order that the government of President Uhuru can deliver. Ekiombe gia Kenya Wildlife Services niko bono yeso kiri nabo igo kubika chinjira baranyare ko babagotanga etugo etugire ase Savo Park gutasoka korwa ase chinsemecho nabo igo gochigo sali ebimeli byanyare ko abigosimikwa nabo igo goitamwanya bantu niko banyare ko baba bakubika enchira eyemo abwase batebiruna nibo barachikwane kibuna amache na isaine nabo igo endagera na isaine ase tugiyera chikonyara ko bage ko enyorera elinde gotanga obosoka kwabo. Na dikdik zikipunguka, fisi haitakuwa na chakula, na kama haina chakula itafanya nini? Kama ni simba tungesema ikule nyazi, lakini sio simba. Kwa hivyo ikikosa nyama ile ya dikdik itafanya nini? Saa zingine inakula hata watoto. Kwa hivyo vile tumeweka mipango na Wizara ya Wildlife ya kwamba tuchunga hao wanyama, kwa chunga sio kuua ndovu tu peke yake, pia tusiue dikdik. Kwa sababu zikiwawa sasa hiyo simba na fisi zitaanza kukaribia. Mambo ya ndovu. Nimesikia chairman amezungumza hapa, Bwana Guyo. Mambo ya ndovu. Umejua kuna ukame kidogo kule Savo, ndio ndovu wanaanza kutoka hapa kuja mashambani. Lakini wiki hii nitaamuru shirika la KWS ije na nguvu yote ije wasaidie. Ebyombe bitari bya serikali bono nigo byakiramo nabo igokobwaterana ase ogosomya abamenyi bensemo ya Kajiado obo bebo gosara omwana omunyaruka hani gagocha magega yebirengo ebyo kwenekirwa ase kerengo kigoro muno ase chinsemecho abo ase batebiribuna abana banyaruka nigo banyareko bakonyomwa ekinga kicyabo kitareka nabo igokwenyorera amalito ankyo nigo bono berule gosomya abasacha abo batakere komanya ekiagera banyareko bakosomya abasuba ase egeka egetambe. Tunasisitiza na tunaomba sana idara hizi ziweze kuingia katika vijiji na eneo kama hili kuwapatia watu elimu ya ukeketaji wa wasichana. Hatukubaliani nayo. But the problem is within wale watu wazee. Tuko na wale watu ambao wame katika kutoka miaka 50 na kupanda juu. Mimi sasa ndio sasema kama msichana hajatairiwa siwezi muoa. Na sijui maana yake, lakini mimi mwenyewe nimekuwa tu wazazi wetu wakisema hivyo. Sasa hata mimi nitafuata tu vile wanasema. Lakini tukielezwa maana kama msichana hawezi tairiwa, maana yake ni nini? Akitairiwa kuna effect gani? Sasa tunataka kujua kwa nini mnasema asitairiwe? Kama kuna effect, si mtujue hii effect. Ndio sasa kama kuna effect, kwa nini hata mimi nitairi wangu? Kwa nini nitairi wa familia yetu watairiwe, hata wa familia nitaisakata kama kuna effect. Lakini kama hakuna, si hapo sasa nitaisekana msikie tu msichana ametairiwa chini ya maji. Nigo obeire omogoko manene asa bagosira oyo kulia ekerukyo bugavana imiye county ya Mombasa Mbuvi Mike Songo magayo kona chirwa ekina abwasanyara ko bakagwancherwa ochikorwanira ekerugekyo ase chinsemecho nigo banyare ko bagochengera amagega yegetambukire kigo koimukigwa na ekegambero ekenene.
mwancho muligereria kurwa ase orobotero nigo naikire omwele wa amaya chinsa ikomia senchera yogwenge kuri nto basa gusukato basa konyegera chikoraga chinsa ense yamo ya maragoba na boigo chinsa isato ayuna mangeno yanyore ase enchera yoboikirenu korende na boigo nigo ngokonyori buna chikoraga chinsa isato ne nusu cha maragoba yokorige kiro kyo bugavana ime county ya Kisii oyo manyikante buna Manson oyongo na chigwikiranira ase omurobere bw'ekyombu yoto basa komocha gwaso ase omurobere yo elinde kwemanya amange mwancho muligere gwikira abo nigo ngokoganiria omugoroba omuyaha ilietaliane Frida Kerubo na se chinsemo chibyorokerero tanyako kubwaterana nere Joshua Auta magaye chikamera asokane kibuna ebicha na boigo iliogire gwikira sole ase njira engansuke gima no musubati Petronila Mukela.